Hello dolok bai tang bai kamu tangnya tini ni blog ngke ekonomiya tini an thani kaisa mangsa ko jai ko bo mesing tini omono unboxing kai kholo bina lenya bisima tam tam man mite obono use khanya ni microphone no bomai ke use khanya no tini marok no gunana ko bidini bising tini okay tunggu bising tiga kare Nalashinai. Let's go. No man no use camera. Flash store thangui. Search kaji open camera ini search kaji kai. Abo bolo no. Search kaji ke file penai. File penai no download kaji nai download kamen pore. Bono. Tasya open camera ni setting thangui. Video recording ini tong kaca abang on kaji on kami berarti kaca abang kalau thangui nak select kai ikonnya bo on kami ngai kaji sing tabuk mic no on kai sing kalanya lama ada dalo ngai ikonin rok ini mic on kai tabuk tang mic cara use kai tong tabuk mic on kai mic je kok kai nyalnya ada dalo dan macam ini berapa saya kari mau pakai sing omat nangis kayak apa kita bukan hal macam ini sekali lagi play hello 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 guys hello 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 check beran haksala soki jagang camera beranai haksal korang rok bahai rok tong samia hello guys tini kai norang bagai tu pajak kasih video ketal norang naik tong dian channel yang bising deh norang nok banai pelainya video kaham tei norang om hai ke nano video nai support kai enjoy kai tong di channel lo ketal kai subscribe comment share kanyin tapok di boya sekang video nong na bagai hai ke tini video sujorana sang om microphone bahai bom hai rok korang ko leti tapu sing se khanya ne aban pare sing next video ma lapin head dalok ngit screen nya tinin video bye bye hello dalok khanya hete semua tapi kya pasing video sanam tamon pore te isa korean voice ana call khai sadiga manian camera stand order jak blang ka sok pa kyang kai tapu sing na le nei ko te ka sok pa kya kai obo sing na le nei bekai tam tam tong bisingo unbox khai heda nu kaji le kare hanya hai tong mono teoisha kalau benar